Test, test. Testing 1, 2. Test, test. Testing 1, 2. Test, test. Test. Kalanganin ko por koras main ko iyang onimensang kasalerye. Nan sa bulmar o may chungal program and ranwatch. Take my hand, precious Lord, and lead me home. Nan sa bulmar program akan and ranwatch. Sa bulmar radio on phone pay radio physics AH. Pilmen chungalan kitan sa umaksage. Wapachungan lukayang kupuro chunway ang live broadcast and likin ranwatch. Sansal me ranwatch wiya legality. Pwekimas walo. Yay Ran and Lee. The Women's International Stay. Hari and kakan sansalong kupuro chunway me ranwatch. Irail puinin Lee pan pachuan kawawi ranwatch. Nanchin and China Friendship Chim me pacho Spanish Wall nan Colonia. O program ko santiyan ranwatch pan pachuatanan live feed Facebook, YouTube, cable TV channel ri sa Kriyaw, FM 89.7 unan min kapese kanan AM radio station. Iyang uway chingol laplaping sa bulan. Kay po ni puan malan wawan kala pa korak so kon puan payo. Chingol sa karan waw pan ko sanan ken ko. Wawan ka sa bulmarlikan nalalaknan kani ko. Labalabkan koras nan pelian chiyak momot so government. Uway chingol wawang chon wayun sak laliwilikin kalal and wain puan pay. Main ko ran wacha uyaran tot ran kasambalew ang kich liakan and wain puan pay laliwilikin kalal and wain puan pay. Pagkiyach panyang patyang sampapon o kawkawawi ranwatch mas walo riya katriya sa kriyaw. Nanmen kapense ka na ng suksech and kakansan sa lang kupuro chonway. Iray labalabakan mayang kach tepacho, melal kach tepacho wasakasech. Panyang kawawi kasarawi pen Women's International Day ranwatch riya katriya sa kwalo. Ariyan kakansan sa lang kupuro chonway. Wasalabalap isipaw na markiyan Wayne Metranim isanan kanan Wayne Nech Kapnan Wayne Ponpay
labalapkan nan pelian Chiak government Direktoran Monunian Tonpei US Ambassador me ye Yapin akapmen teliamen mainen pilkatak menen narwin Tonpei yang kirai labalapkan melen senatorkan mayang paceng Kestian Ranwich on kakan sansal me wasala balapis pau yei makachin molatier mola Ranwich wisanan kanan wainach makachkiyanger saran kich liakan Ranwich nan Spanish Wall Maingko ipacuan wuliante Commissioner Rachungal Chonatongkan koros ipacuan lukayak promailkan ong nan men kapese kan masakan pacuan kapese yang chonway renyang kachin mang yok mayang pacuan songan koyak ta te kasansalta en kalangkan te songchekan meliakan nan piniliakan en wain pon pe pacuan kaun pataran waj may kachinye yang kich ni pan songan kapese yang chonway ranway chong rai piniliakan en wain pon pe Ari en kakan salong kupur meranwich nan wasan kamatong en China friendship chim mepacho Spanish Wall Rail piniliakan sensan me Mercedes lian win metalanim lian nech lian nanwel lian sapwafik irai liakan piniliakan akay sa kinchilalato nan wasakasaj ani kabese mochi mech mi bachawan Pacuan pa kita Physics CH Radio pacuan saksakar kita pangkap kabese yang chuan way Physics CH Radio bilmen pacuan uya chual kapang ang absent kapnan Wayne Pohnpei karyawan kapna speaker and legislature binin kukusanatkan kaping choror kan paculang FSM Telecommunications Corporation puya kachechen sawasan tatongkan makin eukiyang chukiyang Physics CH Pilpalikan Chorus Colonial Town Government Pohnpei Utilities Corporation BUC Banyang Puenter Kakulial Ranwich Puen Kakawuya Sansal Program and Ranwich kan o palikan Chorus maganyang kich ang nan sawas pen kap kapeseway irento to kasampalakan bakin uyawin ni Pei Sarawich Mon sa po kayo so korakachin ang yang ila sa karatawach ni pacuan wiyawan ik chungal koya puyan pacuan kapkapese yang chuan way ren to kasampalakan ng Ranwich ay image may pacuan wulian tiki chuna to Physics CH Radio sangasangan kawewe kapese to kasampalan Ranwich orakach hokchail korasyan pachengo pacho na live broadcast and liki and Ranwich naswalo karen kaunar yakatri sa kriyaw
State 2022. O eventually, Corazon Pesta o Youth for Change, may Pachorta, Greenwich Bank Broadway State Anthem, Bangla, Richanata, Secretary Program, and Mason Rock, Kalam. Linganen sa popel, linganen se men pirkan ken kokoran koros kep ngasaplingan ponpe kapingan ko sama China lang kechkiyong gichalwasan gosan mau wasa karus miyakisakis metsang ninchiyak ponpe metsang ninchiyak kep ngasaplingan ay wasan kosan ponpe. Mercedes, Batodato, ng program, sa majay program,
Kumapit ka. Wala. Okay. Tapos na. Kailangan na kuya Mercedes. Ay, sumisip. Kailangan nag-standard na program. Umuwan. Meron yan kuya ang tipong payroll council. Kuya, Juan. Sa kagataan kay Kuya Yowa, ang Prince of Child Court, kay Kuya Yowa, bang Prince, kasala ka lang, isibaw ng Market Metadalin. Wow lang, bang Prince natin, Kuya Nudge. Wow, tingkan. Gagagagat. Nagagay. Nagagayim. Wow, tingkan ko na. Kuya Broadway, Honorable Reed Oliver, o First Lady, Mrs. Oliver. Wow, Speaker. Marvin T. Yamaguchi, yung only members of 10 Broadway State Legislature. Whatever, wow, yung pintokat. You're right. Pelian government, the NPC count, the budget, based on Brownwood. Beijing UN Resident Coordinator, the Honorable Yap Van Harden, Ambassador in Australia, Her Excellency Joe Cowley, Ambassador in People's Republic of China, His Excellency Juan Shen, and Mrs. Yan Huang Zhao, Ambassador in US, Her Excellency Carmen Cantor, William Ben Government Camp, National, State, Local, Purna, County Mayor, o yung mga local chief executive, Director of Public Health, o staff workers yet, Divisional and Public Health, Mia Baligay, Nabajan Chai, Rajowan, Chief of Mission, and Iowa, the International Organization for Migration, SPC, Bajan Chai, UNNPA, Daliman Marusian, Og Chai Dilakan, President today with youth, Dirailakan, Joannetti, Anak Joror, the people with disability, Rawat,
Luyayoran Kakaran of Charity. Mia Muikay Dia kay Nabilibita. Sa Iray Queen akan. Di bukan Bilibita isang Samia Muya Road Water Wow. Di na wala wow. Bilibit bukan sa Airway Queen and di akan. I service dan sa program dia boleh event Queen the Queen akan nagpapatutan mo kapese decision event iray Queen ka. Dituan sa nachay siya wow. Ay event boleh nanti dekat natin First Lady Madam Ambassador kan Opachay di Broadway Pachawanta Achay Chumon Nasabta Achay Palavitan o namin Wow Niki Redstone Wasanabala Isbang dan Warrior Metadali. Bisa orang water dan tanda charity waters. Pagkawanta charity water wow, kasama Redstone, isa namin. Wait. Queen at Moquito. Kailangan, one research, event pa, Secretary First Lady, let's go pay state. Mrs. Reed Oliver, Madam Chowanta, Pasok, the welcoming remark.
Ayan po, kasawa na Anthony ko. Kajowan, wong Christian language. Wasalagalat, spell. Nang hakian, Wayne Magdalene. Isonangan and Wayne. Walat kang Wayne Magdalene. Kajowan wongki. Anthony Magdalene. Wongki letra Magdalene. Pulido Robert. Ferdinand Wayne Conte. Pinwaporo Ong Takasila and Sapon Mata Yeyas. Lamlang Wayne Toros ng Momotso, Triad o Government. Kajowan Wongki, Honorable Speaker Yamauchi o Honorable Senator Cancaros ng Legislature the Kaysagan Conte. H1 Walk and Pintope. Mayor Bologna Tao o Omchuman Bolo. Mendajoan Tatu Wawet, President Dolby Women's Council, Mrs. Emiliana Carr, Rufen Jamuso, and Magdalene, co-observant powers, non-minimum and Wayne and Liapan powers, non-Dolby o powers na Kajolang Ranwood. Wapin Tope, Soho and Wayne, Mrs. Antonia Mosley. Representative Carlos Hermao, Mr. Winsner Day. Keynote speaker, Mrs. Juana Lore.
Lady, even women, kita percaya kecil, percaya. Eu trabalho sa mana-mana personal yo, the First Lady, katuan, mana-mana tuwari Lisa Riau, nagpagod, o mas walo bilana holiday o holiday, where kawami percaya dia, saya trabalho. Katuan o Speaker or then the Corte State Legislature pays up the Capital or Governor Freedom allowed. I solicited Mrs. Juana Norris, dia dan Pachender Ministry Solar Weather, dia dan kami kaum Canadian, kaum Costa, Bobby, kaum Fred, education specialist, Padillo, Department of Education, Independent Disappointment, or even China Passport. This is Sumana Lawrence O. Pino. Achieving an equal future in a COVID-19 world. Ibasat, kawawayan na natin yung konti
magkaroon ebitata. Dahil nanti yang katorela. Sabarang kan niya, sabay-ray kan. O dokter sabong kan, magkakuarata ang diya kan. Open disabled, ang parang kan. Nanwasan katokan. Open niya sa hotel. Tunan sa iraliya kan. Menanan siya. Isang nagmasakan parang na isang ka. Pwede kis kamawila. Dekachukala. Kaya so kung sa parang nang bumiliyakan na isang ka po ng mele, long time, working, even talker kay Papenwood, kay President Lupin, kaya ni Nutan na isabi at ngayon na kaya. Eri, hindi naman ito nga itong yurete. May kukukure. Mata-mata. Kaya yung epic issues, masakan niya na nakamawala. Ilan ka pumatakan, direkan sa ikat patuan problem. Na isang kawal na natong tubig. Nantama na naglaw, realization kayo. Mayroon yung nahuyawi ng sa tayo, kapit ka na siyang ka. Tama rin po kasalita, matanagpaling mga nanglig na naisang sumawan COVID watch from the toto. Iuya toto sino tatawin. Iuya toto ng repensin, iuya toto suway-way na ditatang so housekeeping nandiyan natin nanimkan open apali kaya apali penine Agentiaran kami percent na may isa kono when liyakan na way tumulungan niya uye percent na may isa kono li na solata to pwede kapan yung Commonwealth where we lockdown or where we anak dan kanan ni makanan dan kasakan o apa ni aray cuma kuat. Kini sa work sa salatan domestic violence tewya kawan dia kan laut pila persen ni sa lima laut pila. Nawawala na wasakan na niya na sainsal na domestic violence kuya kawan niya kan niya yan alaw pila percent niya sa lima. Karena dia kan para starting kure ito na natabuelo. Nana niya lockdown, social distancing, naninikan na niya wala nandiyan nanimakan. Kamunod lang para dapat wala sa akin natin yung mamaisin. Naroon naman na pulot na kalinoran na nirayin also kay yung kasariyan. Sakaw, ako, o yung pila ang youth na kami noon-noon sa aray po, aray Open na isang kapon, nagsiran kami. Sarapin. Nilihan, nilihan yung sisiyakan. Sorry school,
Kalau
Pero ramon kayo kailangan na kami-kalangan diyang kauno. Pwede kita Li, kung nakakasampuan, ramon din kaya laman na tayo. O para, dahil nakakansiri ka na niyang kasi niya manukang kami-kalangan Li. Kariyaw, ramon sa mga dalang tayo kumpulatan teman-teman dirayakan menanan siya mero kapayan langsung suruh kita dan kita diakan yang selesai lagi mereka ini itu tapi lagi nanti dia maksudnya datang salir kanwat ini saya nucut dan kalau yang kita diakan kanwat yang aku selesai ada day of leave ini yang semuanya kami ada day ada kalau leave mau kan ini pun nanti dia memohon dari anak kami itu memohon bukakan nas ini kenapa lor cuma buka orang buka dia kan buka ya nanti kita itu buat ke main kata nama dia ada di sana ini ramon yang kau ini dia kan nanti dari proses nanti dia kan dia di sini itu kau ini nanti nah berbeda aku kan sebenarnya baca mungkin pasal ini kita menkonek memuat seorang kaya kecil mana memuat mobil cuma tahu dia kan kayu cuma tahu dari pesannya dia udah mana-mana ejen bansen kalau makan soal mami batuan aku minum kapalan arai push ujung nanti yang pesannya tahun mana-mana kalau ujung itu yang nak memasukkan uang kalau dia bansen mana-mana sudah serbi dan kaputan kalau juga itu baru kalau orang konen tapi kita ini Iran nanti dia bisa sampai yang kali kita tahu kepada orang yang ini akan menjangkau saya lupa saya ini bukan saya mau katakan laut tapi katakan itu saya hanya yang kalian pun oh yang kali kan poros nanti yang mata di Medina diplomatic court. Thank you for supporting women initiatives. Di masyarakat yang berjunet kaya dia ini masyarakat dia domestic violence yang lanjut yang global strategy contoh ini saya berjunet selama dia Ada lanjut ini pakai kecai dia mau ilang boleh jauh lapan dengan cuma mati lengkap memilihkan apa ini sudah dapat contoh saya ini yang lihat ini saya dia buat yang mau dia suka ini dia orang dari mencari itu dan juga kalangan di orang-orang
Nanparet, hindi magandang alaw-law sa nanpapak mo. Ininisay sa lamaw. Kapag putak ka sa wasa, araan mo hindi ka na hindi sa langit mo pala. Siyang subang pi, tulseno, siyang sawewo. Amin, ranwat kaya mudan mo na sa kiraliya kayo na ibang katawan. So, tawid, hindi ikaw na kayo. May sang-sang ranwat. Yan. Nanmuad. Lukay. Lukay nilala. Sang-sang ranwat yan, nataganin mo kayo sukon. Kaya natin nagyaro, magkatindiya ka, hindi nataganin ka na kayo. Pwede. Yang lukay. Kasi natin tayo, mamang-mamang Muli sila nila nangyari. Ibigin mo na sa random natin yung net. Nagkaroon kayo ang darbasa. Entera na lang net na nasin po sa net para niyawasan niyo. Yang kita tangan depan apa raja kita omiyong nanay so COVID. Semua kedua sesang kawin nanti ni kita berlebih. Oh, saya pada sebenarnya di COVID itu baru dia saya pada kacauan yang dia akan lupa jiwa pilihan di program yang mau sana namun nanti ada orang kasih bulan ni dia orang percaya dia kan kita sudah kan pakai rasa percaya dia sana mana orang itu kita macam ada datang anak dia dan karena negara dia nakakataw yung kapagka sa tidak siya ako ng bagay sa sama sa malaro. Kami yung iwarang katangan ito, utang taong tingnan kami ng tero. Medyo kasta taong yung pinili. Nagkatawa, hindi lalo yung tiyan. Hindi mo natagiraan mo, pero bilak. Para tayo bansan siya, ayaw na Sebagai kader ini, cawan ini laut, soalnya di laut. Kamu yang mau yang kamu nak, apa yang mau bilang apa? Makanya kamu nak terang yang mau bilang. Karena kalau ada kini dan workshop ini nampak ada. Kamu kita tahu yang ini ya. Aleta, bagawan aleta yung mga tuya nila, aray semua lumato. Ila niya aray semua sign, may malalaman natin. Pues, so nakasunan din kami ang kakalo ito, puno na ito, kakaray sa tuya niya. Kaya niya kananan, just as great time. Iwala-kata takuniyo ng internet. Nakakariyan na niya sa internet. Muna po na. Ay, yan ang wari ka na rin. Ang dami ka na ito. Tama ka puno-punan din. Laban sa akin niya. Ipuno-punan iyo man. Ikan mera iyo man. Marinig mo natin. Ayaw yung siya. Tama ka po na kumati ka ranyo. Kasi po ba na isang tayo. Basta na talaga tama na kapang niya. Well, tama yung anak. Tama yung anak. Pero iba, may nagkakapagpagpag siyang dia ka. Nang ranyo po na kaya siguro po ba na isang tayo.
di Muyan. Tayo nagkakas kasi karanas and from tayo yang sa sekretary siya ka sa net kan pwede yung buka nagtayo sa page sa letter. Emerald Peter di buwan na tayo di tayo nakakasali manood yang muna tayo di na uwang naranasan ko. May ikakuha ko din Mexican ng pinuwang din. Diyan mo ko sa diyan siya. Diyan position. Dito to. So that's it. Yun ang may challenge. Yun ang mag-challenge siya. Bakit? Dahil kasi wala ka. Sa tabi kami ito sa ulit ka. Labi tayo sa kami. Tayo yun. Kailangan yung ganyan. Hindi ganyan po na tayo kasi yung paper. Iwas kami. At tayo kawa, at tayo kaya po sa amin niya tayo yung ganyan. Tayo para sumami, patuwan tayo, hindi na luwas. Dari ito na tayo kakil, kaya tayo sinaktayo yung ganyan. Kuminit tayo. Dari ito na. Suwag na ito. Pagkaya talaga. Sang Mrs. Swana Norris, Jai Prabhatiya, Nima Najil, Nabaruka. Isaac Set, Iman Gupet, Filamenti, Niyaman David, Koya, the Token U.S. government, who have the Token state or local government and voting. I suggest that we have Chief Justice and full municipal court. I don't even have dekat tahu I suggest Chief Branch Kadupanas sama ang party of Yenan Masang Messenger. Please welcome Mrs. Antonia Primo Voices. Under the leadership of our Chief Justice here sa Kabaka. Unay papanuan, wala na po kami. Nagsiyap ko panuan na. Ay panuan sa gara. Stop. Pero iiyak ka. Chop. Kawat. Sula.
kasang kalaran sa kagata. Kaselet sa efektiya, pileulo. Pileo sa kagata sa uwan. Uwan sa kagata program na isa. Pinakaplan. Ayay Warren Warney, Oliver Teorio, Yinawya, Chief in Public Health, at Awilianti Director, Mr. David Oya Sakarata. Oya Sakarata. Wala